mambo ni gani?
Asifiwe Mwokozi wa milele. Haleluya, haleluya. 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 Atukuke. Asifiwe Mwokozi wa milele. Asifiwe sana. Ndio. Tuongee. Atukuke baba. Wema ni tu. Ahimidiwe Yesu. Haleluya. 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 Nani vamos?
umunyembaraga uri umunyebambe Mana mu izina rya Yesu umwami wanesheje. haguka ma Uri Imana Eh! zose. urakomeye mwami Urakomeye kandi urakwiriye ibihe byose. watsinze rupfu na kuzimu Urashima abatware bo mu kuba isi Imana. umwijima wabahemuye ku mugaragaro Itade mu uri uwiteka nyiringabo tugirwa n'ahirwa n'ubuntu kuri izina ryawe ryogejwe kugira yesu ngo we birimo n'ibitangaza waratsinze ngo bakora. kandi uragahora utsinda Doma ila liste uri de ba. umunyembaraga uri umuriro no gukomera waravuze ngo icyubahiro cyawe mwami singiza umwami uri izina riryoshye rikamaragiza umwami uyu munsi mwami singizwa yesu
yezu wamugisha tugiye kwakira abavuga butumwa mwe kabahugimiye hariya urusaku utaha komeza iyo njana nagira tutwere ko tubigenza bwana zifiwe sana noneho abashitsi bari hano n'abashumba mwakira abashumba bari hano mwakira n'abashitsi bari hano tubenga nabo kugira ngo tubane muri kino kibanza bwana zifiwe sana papa usubira ucurange urusaku be ngurugabanyaho uregere sentineri ese akavoma ari hano ariko wowe bakikomeza komeza